King lagyo ng ipamporing anak, kamporing Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka antimurin. Kapatad, abiyabet ang magmasusi kaniting banal na Eukaristiyan ting metong komunidad, kaniting 32 ng Domingo ning karaniwan a panahon. King Ebanghelyo ituruneng ning Ginoo kay katamo, nanuya ing pamanyubling mebye, pablasang kilalanan tayong Diyos, anting Diyos daring mabye, hatali Diyos daring mete. Batangan pong maging karapat dapat sa siyan talapa at panyawat talang kapatawaran ding sa blatang kasalanan. Itangan po magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tuto at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat at niyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipaniga po ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. ing Diyos sa mayupayang tuto pakalulwa ng katamo at kimpangapatawa na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie Alananga. Amen. Pakyabetangan po. Ginoo, pakaluluan mo kami, era kaliguran, at timoy karampatan, Kristo, pakaluluan mo kami, kapatid ning makailangan, Ginoo, pakaluluan mo kami, lagi namin matampay kekang lelangan. Sa banwan, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ipatas sa banwan, kapayapaan, karing tao, kaya kaluran, upuyan, lakat sa sabanda ka, umayan, nakaparagalan, nakapaligayan, lakat sa sabanda ka, kapayapaan, karing tao, kaya kaluguran, umayan, nakaparagalan, nakapaligayan, lakat sa sabanda ka, umayan, nakaparagalan, nakapaligayan, lakat sa sambanda ka, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king batas sa banwa, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king patas manalangin tamo. O lubos mayupayang ipa, masika na ning kekang hustisya at maula ing kekang pakalulu. Lilungan mo kami, karing pusan at amon ning biye.
Kambilan mo ring kaisipan miking piraya ning ketasan at padalisayan ding kapag nasan miking legwan ning katutuan. Sopan mo keng mikamigit na kamalayan king malugod mong tangka, ban maigit milang idawon ding biyemi king pamanyuyu karing sabla. Itingan po aduan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king kadwarang libro ding Makabeos. King aliwa namang pamakitagon dekapde ing meto ngayon dong Hudyo at pito ng anak alalaki. Papabarug na laning ari ban pilitan dalang mangan babi. Kanita migsalita ing metong karing anak na para karelangan ngana. Nanumoing buri yung abalo king pamangutang yuke kami. Makasadya kaming mateking lugal, alabag kami karing kautusan daring pipumpunan mi. King tawli ng inawa ning kadwa karing mikakapatad nga nakingari. Marawa ka tao, malyaring paten mo kami, dapat ingari ning meto yato, biyaya na kami iba't king kamatayan. At di na kaming biye alanganga, uling pemintuan mila ring kautusana. Kay ba't nanita pigmulandeng perusan ing katlo karing mikakapatad. Inyang utos deng ilawit ning dilana, agad-agad ng gewa iti. Kay ba't matapang nalang inatyat ding gamat na, at masikanalub ng sinabi. Binye na lakanako reti ning Diyos, dapat may gitlaw laga kanako ring kautusana, kesa karing gamat ko at balo ko king isubli na lang pasibayo ning Diyos kanako. May nga pamulalaya ing ari pati naretang kayabe na king kayang tepangan at kusang lubdumalan kasakitan. Kamatena, pero sandya naman ning kapat king antikaniting muna mang mabangis aparalan. Dapot nga naking tawli ng amano. Matula kong mate king gamat yu, uling ating kaming katibayan, biyaya na kami ning Diyos, iba't king kamatayan. Dapot alang pamadyubling mie at bayong bie, para keka Antioco. Ingamano ning Gino. Salamat King Diyos. Dalit apakibat. Kagising ko ning abak, tula kumatmo ko, uling tiyo ko arapan mo. Kagising kuning abak, tula kumatmo ko, uling tsuko arapan mo. O Gino, pakirandaman mo ko, katuliran ni ngaduan ko, kakong dalangin, miras sa aking kekang panandam, uling tao kung mapaglin lang. Kagising kuning abak, tula kumatmo ko, uling tsuko arapan mo. Karingke kang dalan, bitis ko karin ladaralan. Inya ko mga takid, king kakong pamanyambitan. Ke kamaus ko o Diyos ko, uling pakibatan mo ko. Ke kasanang tingiran, kakong pamanyambitan. Kagising kuning abak, tula kumatmo ko, uling tsuko arapan mo. Ingatan mo ko, antimong peka malkeka, lalam mong pakpak, ingat mo makanyan sana. Lupa mo kakuyang tangalan, uling darapat kong katuliran. At kagisin kuning abak, tula kapnuan mo ko, uling tiyuko arapan mo. Kagising kuning abak, tula kumatmo ko, uling tsuko arapan mo.
Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Tesalonika. Mananunas sanang pamatulan na katamo ning ginutamong Hesu Kristo at ning kekatamong Diyos at iba ang malugod kekatamo. At king kapamilatana ning kayang grasya pagkaluba na katamong alang anggang sikanan lub at mayap a kapanayan. Katmuan na lasana ring pusoyo king sikanan lub at di na kayong sikanan makarapat at makapagsalita king sablang mayap. Katataulian kapatad, ipanalangin nyo kami, maning amano na ninggino, mikalat mabilis karing sablang lugal, at parangalandering sabla, antimo ing malyari busalyo. Ipanalangin nyo naman, king miligtas kami, karingalang katuliran at mangarawak at tao. Hulinging kasalpantayanan, eya mibabye, karing sabla. Tapat yaing ginu, di na kayong sikanan, at iligtas na kayo king Diablo. King uli na ning ginu, maraguli ing tiwalami, king daraptan nyo la, at isundong daptan, dimbage asasabyan mi ke kayo. Mananunas sanang tayrana kayo ning ginu, king lugod king Diyos, at king tetagan, kang Kristo. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos, parangalan tayo po ing mayap a balita. Yesu Kristo, yaing pekamumunang diling sinubling mebye, mibye keya ing ligaya at upaya, ang gaking kapilan paman. Ing ginumanatili kaya kayo. At kaya ka antimurin, Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. ligaya kaya ka o Gino. Ating mapila na sa Saduceo alinapit kang Jesus. Ding sa Saduceo, ila ring taong sasabing alang pamanyubling miye. Ngara, Maestro, sinulat ng Moises iting kasulatan tungkol para kaya kami, nung ing metong nga lalaki, mete yang alangayanak king kayang asawa, ing kapatad ng lalaki, sukat neng pakikasalan ing bebalo, ban mi ka anak la para king mete. Ating pitong mikakapatad na lalaki. May kasawa yung pangane at mete yang alang ay anak. Peki kasalanin ing kadwa ing may balo at mete ya naman.
Baka dyan mo naman ng milyari king katlo. Ang gana king kapito. Ayasawa rin nga ning may balo at may telang alang ayanak kaya. King katatawlyan, may teya naman ning babae. Ngeni, king pamanyubling niye, nino ka ring pitong mikakapatad, ing maging asawa na. Anti na ning mi kasalyangan kareti. Nga nang may kibat Jesus karela, ding lalaki at babae king kapanauna na iti, miyayasawa la. Dapot ding lalaki at babaeng mga intulid lugal king biela na aliwa, at king pamanyubling mebye, enala, makyasawa. Mitulad na karing anghel, at enala malyaring mate. Uling king pamanyublirang mye, maging anak nala ning Diyos. Agyang Moises, pe patutwana na king sublilang miyering mete. Uling king istorya tungkol king mababang tanaman na milalablab, ing ginuinawas ng Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, at Diyos ng Jacob. Nga nawari, ing Diyos, ere Diyos ding mete. Nune Diyos dering mabye, uling ding sabla, mabyela, uli na. Pakamalan kong kapatading mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayapayabak po kekongan. Maya payabak mo naman po, Among. Namot sin commentator. Den parokyanos ko chula pa yata gray line. Chuko pa ka rin. November 1 niya pa ito, nepo. November 2, biyabiyabi, tamo keng misa pa si Bayo para karing maldang kaladwa. At ngeni po, yung mumunang Domingo na ning Nobyembre, bala mo makakatugmaya pa mo rin at makayakmaya pa mo rin, karening adwang kapag masusyan, akay bat-ibat tamo pa mo pong peg-celebran, nepo. Anyapin, o ining katamong kapanwalan, o ining sasalpantayanan tamo, pinandit po kay ba't nanining umilyaning mataba, ipasyag tayo. Potang ketang bandang tauli, awari po yung sasabihan tamo, manwala tamo at sasalpantaya tamo, king pamisamak ding Santos. That's November 1. Ing pangapatawad na ring kasalanan. That is November 2, nepo. At ing pangasublirang mye, ding mete at king bie, alananga. O ini naman ing kapag masusyan, tamong yun Kaluguran kong kapatad, hining matibet ang kapanaligan, na ing bie, naman taga ng mapupupus, ketiking yato. Balu tamongan, anyang me binyag tamo, mete tana. Panwalan nyo ita? Panwalan mo ita? Ela may bug makapanwala nga ring aliwa, ela bisang mate, nepo. Pero that's true. In baptism, we died with Christ, nepo. Metetamo kambe ng Kristo. Bangkanita kayagom ng Kristo, kingkeyang pamanyubling mebye, sublita mo namang mye, kalupa na. Piniting pamakisan metong tamo kang Kristo king binyag. Pang miyagom ta kayaban, miyagom tamo, king pamanyubling mye. May ngariya mo pong anyang November 1 at suko po kay sementeryo. O neng malisangan ketang bandang harap, migbanda ko po ken dalan tsaka pipepepe. Pinandit ating lumapit ka na akong dalagan Nga nakako, Kuya, pagkantara ka nga na. Pagkantara ako, ano nga ako? Oo, sabi ko kaya, choir ka nga ako. Opo, nga na. Ay, nanukang parokya. Nining pariyo nga ako, nepo. Kay ba't nga nakako? Tagano ka rin kawari nga ako. Ay, kasi po, hanay, kaya kami church ya nga na. Balo ko na yung buri na sabihan, nepo. Aw, ini, huling alay, balong gawa ng paring mataba, pekya barane. Nga nga ako sinabi, makanyan nga ako, nananyo mo ring limos nga ko. Kasi po, napagawa kayong pisamban, maragulya po itang pisamban mi nga na.
Makanyan nga ko. Kay ba't nakamukumpigkan tanga ko, thank you nga ka nga ko. Tingko pong sobri nga nakanako ne po. Makanyan nga ko. Hoy Nina, nga kaya. Pero eyo panwala nitin nga ko, tutuldo ko po rin libingan. Eyo panwala nitin nga ko. Nga nang may kibat, Kasi po, ing kapanwalan da rin, mapilan ka rin, yapin po itang ing pamang ng nyubling niye, po tapamong datang iyaking kadwang panyatang, ing Ginoong Jesus, the second coming, kaditala patalakad ding mete, o yan ing kapanwalan da, po. Pero nga kaya, naman panwalan itin, nga ko, na naman po makapakibat, po. Kasi po, siguro humanly speaking, I felt offended, po. Malamo itang may insulto ko. Itang gagamitan din tradisyon, gagamitan din po yung kapanwalan tamo, yung kasalpantayanan tamo, balang makapanyawad donasyon. It's all right, manyawad kang donasyon. Pero yung kasasaki kitang kapanwalan da, mo naman, panwalan. Nung sanang panwalan mo okay mo. Pero sa kaya yung metong okasyon, pero mo naman panwalan ito kang limus po. Nga kung sinabi kaya, balo mo nga ko, nung keng katang kilwal mikit, keng aliwang pamikatagon, at keng lugar ay ni nga ko, may kadso panda ka. Pero yun naman sana gagamitan nga ko, itang yun naman paniwalan, putang kay, kanta ko manyawat, limus. Aro, linapit na po yung bayo kung medyo maloko-loko mo naman. Nga na din kayo yung babae. Sige na yun nga na, makuna ka. Kamalyari kanini nga na, pari yay hindi nga na. Tsaka na purgume ko itong babae na po. Pagkasalan na nga ko nung wari, kumbaga sasabihan ko mo nga ako. Kasi ako po penamdaman ko, bala mo itang pamanlokwan na katamo. Itang dengaliwa kasi, kayo kanya na yung mangkutang nung nano, itakabod na kayo bibien po. Kaluguran kong kapatade naman itang kapanwalan, tapareho kapanwalan nun itamong respeto po, para kay katamo. O itamo yung anyawarad ko. Kaluguran kong kapatad, ini naman, naman buri sabihan na katatwatala. Anyapin pong November 1, megmisa tamo kay ni King Peter Anthony, po. O neng medyo sakto na akmang keng oras 10:30. O neng karasko, at suko pa kang Vanessa, po babae yan, itang banta mo yan, po. So, at suko pa kang Vanessa, daramdaman ko na, ding intentions, para king kaladwanang, para king kaladwanang, karakaldang ako, lagwayo, belita na yata, mayari nang mamasakan yan nga, kung malagwak pong sinulo din ka na akong sutanam, puwing stola, tsaka nakminta keng altar. Karas ko keng altar, akit kaya po, 3 page nga na, at wala pang page. Ngayon di pala yung tatalnanan ng sekretarya na ng Peter Anthony, yapin ng master list, daringega na ganang makalibing ka rin. Sabi ko kaya, mo na larugos himbitlan, ding sablang makakutkut kendi. Yarita na nga ako, yung talaga po tinggal-tinggalan na. Kasi po hapansinan ko yan, uli nga tinengausa na ipastor makanyan, nga na ipastor makanyan, pati na puring katoliko, yayabi na kayong misa. But it's all right. Kasi po wari, in November 2 is all ano naman sinabing All Catholic Souls Day. Ale. So, ibig sabihin, gana-gana. Patiruguring tamo kapareho kapanwalan, pakipangaditala, ding maldang kaladwa. Po. O yan yung kikatamong kapanwalan. O yan yung kikatamong panaligan. Tutu, everything must come to an end. Gana-gana, magwakas. Gana-gana, mayari. Yaka rin peka makapal na libro would have its last page. Meaning, mayari makanyan mo naman. Puta sasali kong appliances. Naning meto yung di mumunang kukutang. Tinyang warranty yan. At kukutang may warranty. Kasi balo mo datang ingaldo masiraya. Datang ingaldo mayari ing serbisyo na keka. Mo sana itang malagwa. Sana maglambat neman. Pero yang maglambat niya pa datang at datang itang puntong mayari ya. Wari tintapan joke ken. Kung yang naman yung probinsyano, yang 7 years ya pa. Migwakas yamo rin nga tamo, everything must come to an end nga tamo. Pero, ing pakamala ni nga pong Ginu, ing tao, ing biye, aliya. Itamo panaligan tamo king ing biye, eya mapupupus, keti, king yato. Mekad,
nung lawen me, mayari yung biye ket tiyato, pero panaligan tamo, king mitmong kapanayan, king atin pa, kay bat na, ning biye ket king yato. Nyapin po ken Tagalog na nung ahos tamo. Suma, kabilang, buhay. May buhay pa rin. Atin pamuring biye, ne po. Aliwane man po itang sumakabilang bahay, ne? Aliwaya po ito. Pero sumakabilang buhay, there is still life. Kasumangid ning biye ngayon ni. Kaya katang Kapampangan, nangaos tam. May yangu biye. Naning may yangu. Mitas. Mi babo. Mi yangat, ne po. At kailangan niyang miyangat. At kailangan niyang mitas. At kailangan niyang mibabo. Kasi buliya kingib pa. Muliya kingib pa. Nuka rin niya kingib pa. Dat mga dita mo, sabyan tamo, ipami at tsuka. O kailangan niyang miyangat. Kailangan niyang mitas at muliya kingib pa. King karinana ningib pa. Uling ka rin niya piganap ing biye. Ing biye ating kapintasan ketiking yato karin ganap ne. Ing biye mit mong kasakitan karin manawane. Ing biye mit mong kasalanan karin mipabanalan niya. Ini pa keti paking yato daranasan tanayan eh. Keti pa panamdaman tanayan. Pero it's a projection of what is there after life amanwan tamo. Ing biye alananga. Kaluguran kong kapatado, ining kapanaligan tamo o ining kekatamong panghawakan keng biye. Mengariya mo po kano yan keng metong nga posporo. Minait na ko pong posporo. Oy, minait na ang posporo. O, minahakit na lakan. No? Nanong at sugeng kilob ng posporo? Palito. Then pong palito ka, no, metong lang pamilya. At mikakaila, miyabiyabi laking metong nga posporo, mamamanghala o ba't king kilob ng balera, panay maralumdum. Maralumdum, lakwas na po ta makasaraya ing posporo. Makayaninag lang sala po tagibuklat de, tsaka lakumang metong. Pero itang kingwarang, kaya biyan ng palito, daniyakit kapilanman. Nemi bahalik, ne po. Nyapin magtakala na ano kaya? Ingat tsukilwal, ne po. Bisa na yaldo, kingwane kanunin taho ing posporo, tinukiyang metong. At kay ba't may balagya? Ikit na. Ay, kasala pala kene nga na. O ining pantunan ming sala kikilob na ning posporo. Nano kayang gagawan da ka rin kaya kaming kapatad ako kwananda nga na. Tutuki, bibuklat king posporo, kingwaning metong palito, nano kayang gawa na nga na. Penny nga nerogo, ing posporo, na, makanyan mo pala yung BMI nga na. Pinandit, kinangwani namang metong pang posporo. Nang gewa na, selaksak niya kayang balugbo na, nga na. Ay, na, baka dyan mo pala yung BMI nga, nanining menak baga posporo. Pinandit, kinangwani namang metong, tsaka na epukiskas. Nga na. Bakong migising. Nga na. At balo yun na po ng bilyari. Mig-spark ya, at kaybat mitaw ya. Nga nanining posporo, alben mo na, buong biyemi pantunan miya yung sala. Pero itang sala ngay ta pala, at tune kay kami. Buong biyemi pantunan miya yung sala, pero itang sala ngay ta, at supala kay kami. Nga na. And that is our life as believers. Itamo anting mabibyeking kasalpantayanan, anyang mabinyag tamo, mitanam ne kay katamo, ing biye alananga. Dapin we already died with Christ so that in Christ we too may experience resurrection. Itamo miyagom tanak kang Kristo at mete kang Kristo anyang binyag. Banking oras ning kamatayan, kagom ng Kristo, subli tamo namang miye at miye tamo ang gaking alananga. Amen. Talakad tapoy pasyag tayong kekatang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King King Diyo, Diyos, sigpang mayupayang tuto, linalang King Banwatiato, at kang Yesu-Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, may bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkut, tini paya karing mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makaluklukwanan ning Diyos, sigpang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti,
ban mukum karing mabie ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santos, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanangga. Amen. Ing Dios, saya Dios ding mete, nune Dios dering mabye. Manalangin ta kaya para king sablang bagay gagawang maulaga at makabaldugan king bie. Ngatangan pong masumabi, ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Bani ing Gino, baywana ing kayang bendisyon, kareng anggang miyasawa, king kabilugan na iglesia. Bani ing karelang katapatan at pamisan metong, maging metong atanda, ing alang kupas nan lugod ning Diyos. Manalangin ta king Gino. Ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban asunduta mo ing mayap pamik ki pamuk, king sablang dewakan, laban kimbiya Kristiyano, ing obrang makasirang puri, ing pamanampat king kalayan, ing makalumpong takot, ing pamaglupig king lugod. Manalangin ta king Gino. Ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding pakamalan tang mayaw na biye, manatili lang mabiya karing biye, pigkalubda kaya katamo. King mayap daraptan tamo, at king masolutang lugod ning Diyos mismo. Manalangin ta king Gino. Ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding sablang daralan kasakitan, at atyuking bingit ning kamatayan, mikadakilang kaya katang kasalpantayanan, king pamanyubling miye, at manakit lang sikanan king beluan, ing Diyos kalugurano king biye, at linipat kamatayan, manalangin ta king Gino. Ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding sablang mipasakitan pauli ning lagyo ning Gino, matataglang talakad king karelang kapanaligan, at amara daw ing bielo, alananggo, manalangin ta king Gino. Ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Tanggapan na sana ni Diyos ing kapasalamatan tamungan, iulino sa aking kariyan ng maligayo, ring kapatad tamong mayaw na biye, ipanalangin ta king Gino. Ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Nginiyaduan tamo po yung sarili tang kapagnasan. O Diyos ng Abraham, Isaac at Jacob, O Diyos ng Jesus, O Diyos ding Apostol at Santo, O Diyos ding pipumpunan tamo at ding sablatang pakamalan, O Diyos ning biye, papanatilian mo kengan king lugod mo ngenit manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin kayo, kapatad, bandeting kakatamong daon matanggap la arapaning Diyos, ibang mayupayang tutu. Tanggapan na sa ning ginuiting dahon karing gamat mo, king ikapurit ikaligayan ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Diyos, ning pakalulu kaniting Eukaristiya, papasyag ming kamatayan na ning Ginu. Tanggapan mo ring ayin, ayayampang mi at sopan mo king tuki kayang mitmong lugod. Uling ginuya, manggaman king alananga. Amen. Ing Ginu, manatili kay kayo. At kaya ka Yat antimurin, nayo rem pusuyo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayo ing Ginu, o Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, at suke king kaya kaming pangaytsu, pangimot at pangataw, king pamibiyebiyemi aldoldo daranasan ming kaya kang lugod, king lugod mong tenam king meto yatu, binyene ning kaya kang anak, ing banalay espiritu bilang mumunang bunga ababye garantiya, king akayabe mo kami, king siping na kapilanman, ulinita kambering sablang koro, ring anghel karin banwa daralit ming kaya kang ligaya, layon makyabe kami king alang tuknang dang pamamye kapuryan keka, niyang amingan manalangin. Tunay kapin banal o ginusibol na kaning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sare tingayin, kingambun ning espiritu mo ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Inyang mi pagtaksilan lat manyaman king lubnan tinggap ing kamatayan kinwaning tinape. At kabang pasalamata na kapirasone, at binyene karingkeyang disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batang minapon kinwaning kalis, at kabang pasalamata na kang pasibayo, binyene karingkeyang alagad nga na, kwananye at minum kayo kaniti ikayungan. Uling iting kalis ning kanakong daya, ning bayo talananggang tipan, abibubu para ke kayot para karing dakal, para king kapatawaran, ding kasalanan. Daptan niyo iti, hanting kapigaganakan kanako.
Misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan mo, Ginoo, kay kami ang gaganatan, ang sublimong medye, kay kami ang pagmasusyan, maligayang pamagbalik mo, kay kami ang palilayan. Amen. 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 Iniangening gaganakan ming kamatayan at pangasubli ng miye daraon miya keka o Ginoo ing tinape ning biyeting kalis ning kaligtasan. Layon da kang pasalamatan uling tinuring mo kaming karapat dapat talakadarapan mo at sumuyo keka. At papakumbabaming pagamwa mo. Kingi kaming ang makirake king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o Ginoo ing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayato baniganap me king lugod. Muna kambening kay kaming Papay Francisco, Florentino ing kay Orsobispo, pasyano ing obispo emerito ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming metudtud na kambening kapanaya ning pangasubling mie at ding sablang meyango na bie ame nalig king kekang pakalulog. King mitmong katahimikan, kay katamula pong ganakan at ipanalangin, ding pakamalantang mayango na biye at ding kaladwang daraw na ning parokya kareting alaalay. O mapamakallulu at maluguday pa, tanggapan mo sana king maslag mong arapan. Pagamwa mo mi pakaluluan mo kamingan, ban maging karapat dapat kaming maging karake king bielananga, kambe ning wana Virgen Maria induning Dios, kambe ng San Jose, ingmal ng esposo, ring wana apostoles at ding sablang santos, ame matula ke kaking kekabaning panahon, layon puryan dakat paligayan, king kapamilatanang Yesu Kristong anak mo. King kapamilatanat kambenat kaya, o Diyos, sipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, kaya kaing sablang dangalan at ligaya, manggaman king alananga. Anting meto nga familia maustapo king malugut tangi pa king panalangin tiro ning Ginoo. Ipamiyat sumanwa ni sambalya ilagyumo datangin kayarian mo mi pamintuan ilog mo ketisulit antimanwa mi pamintuan ilog mo ikakanan mi king Aldo Aldo
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang barok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bangking saup din kaya kang pakalulu, parati kaming manatiling ligtas king kasalanan at pipamingwa king sablang kaligaligan. Kabang paninayan miyeng nuwana paninasan at panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayo payan at ing ligaya manggaman king alananga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles at ngayon isasabihan mo kaya kami, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia. Adagpang king kaya kang kaburian, mayapan mo yung mikakapayapan at pamisan metong iya. Ikang mabibiyek magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginong sinubling mebye manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pakit tapoy, mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kapatado ining Ginong Jesus, ing biye, ing pamanyubling mebye, at ing biye alananga. Papalad tangan tanggap kaya kaniting banal apa makinabang. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat igkas niya yung amano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, ingata nakatasan at isadsad ang gaking biye alananga. Amen. Ing katawan ng Kristo. Amen. Anima
kayo pong kapatad ming at yuking karelang pibalebale, na may katanggap king banala komunyon, abayan niyo ko pong manalangin king dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king at yuka king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot, paulinaningening penandit era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Ginuking Eukaristiyang pekisuluan mingeni, babayo mo ing biyemi, kapabilataning kekang espiritu, daptan mong masolong subulong ing biyemo, karing puso mi, at papanatilian mo kaming tapat keka. Itingan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Sibayo po king mitmong katahimikan, ganakantala ti panalangin ding maldang kaladwa, lakwas na retang malapit kay katamo at dening king alaalay. Pakamalan kong kapatid, makatipon tamo kaniting banalami sa bani panalangin ding kalugurantang mayango na biye at ding kaladwang dinaon na ring parokyanos ding maya papastol kareting alaalay. Dinalakit na laibat king biyaket isuli papunta king pamakyagum karing lupon daring banal. Tayrano saning ginong maya papastol king bayo talananggang biye. Kapamilatan na niting debusyon, luminis no sanat mayos karing karelang kamalian. Manalangin tamo baning mayupayang Diyos, tanggapan na king maligaya ng kayarian, kambering sablang banal ning banwa. Ing pakibat tamo po, ipanalangin nyo la. Ipanalangin niyo la. Banala Maria, Induning Diyos. Panalangin niyo la. San Miguel. Ipanalangin niyo la. Banala Angeles ning Diyos. Panalangin niyo la. San Juan Talapaminyag. Ipanalangin niyo la. San Jose. Ipanalangin niyo la. San Pedro at San Pablo. Ipanalangin niyo la. San Andres. Ipanalangin niyo la. San Esteban. Ipanalangin niyo la. Santana. Ipanalangin niyo la. Santa Gertrudes. Ipanalangin niyo la. San Nicolas ning Tolentino. Ipanalangin niyo la. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin niyo la. San Pedro Calungsod. Ipanalangin niyo la. San Fernando. Ipanalangin niyo la. Beato Pedro Zuniga. Ipanalangin niyo la. Ikayong sablang banal na babae at lalaki. Ipanalangin niyo la. Ing pakibat yu po, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kristo, patawaran mo la ring kamalyanda. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kristo, tandanan mo ing mayap ade patanda. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kristo, tanggapan mo la king biye alananga. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kristo, pamatulan mo la ring magpaldas. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakalulu. Ginoo, pakalulu. Kristo, pakalulu. Kristo, pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ipagkalog mo yung alananggang kapainawan, karela o Ginoo, At ingalalanggang sala sunlag sa karela. ipainawan o sa aking kapayapan, Amen. ing kaladwang daraw na ning parokya tamo kareting alaalay at ing kaladwaring sablang tapat ameko na, king kapamilataning pakalulo ning Diyos, ipainawan o sana king kapayapan. Amen. Ginukaring kekeng mianguyen, kapayapan kekasan ibyen, akekeng liburan ketiking yatu, king kamatayan
at kekeng liguran, ketiging yatu, king kamatayan kekalo at su. Ginu, para karela, kapayapan kekeng alwan. Ginu, para karela, kapayapan kekeng lukluk tapos sagli. Bukas po, November 7, ingke katamong misa alas 7 po ning abak. At king Martis, November 8, midalala po ding mindo king phase 2, itang alas 4 na ninggat panapon. At mi commission talk po itang alas 4:30 na ninggat panapon at alas 5:30 neman po ing banal a misa. Ing misa maganap po king block 18 and 19 phase 2. Dakal pong salamat. At yun po rin kaya greeters and collectors. First Sunday po ngayon niya, pinpasibayo, manyawad kaming kasopan kaya kayo para karing kaya katamong magpari. Then pong seminarista, then ipumunta laking vocation funds. Maswelo ko po at matula kong babalita kaya kayo, king masanting po, ing maging outcome na ning kikatamong second collections together with some pledges at sa sawag na po kay magpari. Lalo po gini, last week kaya be ako na kining altar kasi po niyang November 2, linob na la. Marano la po kasing magbakasyon din before simbambengi kanyan, may minuli na la for their Christmas apostolate. Ne po. At itapin, bukas po, abakya ing misa na ning Birhen at ning Santo Cristo del Perdon. Alas 7 po ning abak. Bakit? Makuya yung paring mataba. Makuya po. At ding buong paring Kapampangan, the Pampanga clergy will have its annual retreat. Dati po, adwanang banwa kanya niya kami makapag face-to-face a retreat, pero mag-online retreat kami po. This time, mibalik ya ketang sadya, karin po king Tagaytay. Nya, pinadwan ko po kaya kayo, ing habeyo kami, karin kaya kayong panalangin. Ban, mapali, buntok ang pombuisit dem pari. Po, habi-habi po sana king pahamanalangin, karakanakwan po karin ganaganang pari. Ngayon po, ang kekatamo pong krusada is still ongoing. Anyapin po magtaka ko kasi magmisa ko Karen District, waring pisabi tamo po sana maka-official t-shirt tamo. Apansinan ko rin si Simba, then mo pong taga-parokyang mag-serve, ilang maka-t-shirt. Nung bisa ko pong t-shirt, atin pa pong t-shirts ketang kilwal, ang po papuretan tarpaulins. Ne po. Ketang tarpaulins tamo, hakabit karing katamong pibale-bale, karing awang ang po karing katamong Bacodor Gate at tinpapukit ang gulot. Dumurot niya pa po kanyan, malahay pang patugot magprosesyon ng katamong Birhen, o tapo lumabas niya kaya kayo pag hinayang na nyo, mekanik one tarpaulin. At sula po ketang harap. Kebit mino po ketang harap, ang kanita po accessible niya kaya kayo. Ne po. So, pwede ko pong munta ka rin at then pamangailangan nyo, malyari na ko pong ligunan. Talakad tamo po. Ingino manatili kaya kayo. At kekan, Timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukang bering kaya kong familia kilagyuning ipab po ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing hymno official. Sa
Maligayang Santo Cristo del Perdón, Ipakaluluan mo kami. Nuana Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Igmisa mi daune, umeta king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos. Payapayabak po kay Kongan.